Jumadia did this the first service. First service Jumadia was Guzua. When the Jumadia so cry, I saw the other pay. She was shooting Shida and the Guababoso. Now Radia Monyamia Cassia. I didn't cry Samuel for 2 some. A Radia Sam Empire Bar. Ninamu, a Cabonia de Abrao. Free Sabra goes a non dubabodia. We do any more. Now Radia Manadoy and the Mumbai Cassia. One of Somasiano pay Agia special local food. And I could do just company limited. Sorry. Saudi any endpoint homopatic. Now men say no, I mean say but no say no pabi ya no. You did can studio be near the sorry and abra. What you know TikTok no so double table screen is na say link no. Double table screen is link no. Linda Kujo, bless you for joining. Press anymore. 100 years. Now when you Brakwa Koto, double tap the screen family. Share the link. Double tap the screen. Share the link. Double tap the screen. Share the link. Double tap the screen. Share the link. Can you remember? Aha. Oh Jesus. Jini Pastor Solomon and Kuma. Anapai. Fireworks. Namize now. My Joyce Aberufia. Pastor Dominic is so high. Now, and I pay a Kenyan Sompa. My Joyce now, and I was saying, but yes, I don't be a boko. Bibia, the Naquemo. And the Radias, Papa. And then she and the Ufra Radia, Obacosa, Afe, and Yomono, Tetanomono, requesting a bassa. You see, near me, Radefa was here and no day. It's an person for you with them. Now, you are the 4 no. On 4 summer, and my initial and I no pay. It you platform the Dahoma, Rademaya Clado. Namisha also for Mr. And no pay ye there, Radia say. I want a chance to pan in a bamba, a rade or dear Maye. And a day, what would see me be a coming home? Na ya maye su amo efise ne wa ya maye no edoso mo Yesu mo bie mo ate mo yera Yesu mo Yesu Kristo mo Yesu mo bie mo mi dia mi mawamo Yesu mo bie mo ate mo yera Yesu mo Yesu Kristo mo yera Yesu ya dia ya mawamo Yesu mo bie mo ate mo ora Yesu mo Yesu Kristo mo Yesu Kristo mo ora Yesu mo ya dia ya mawamo wasimidi mi uma awo Yesu ebro odi ajeme tata fami ko durufie media midi mi uma ohini Yesu awo erade chiba mi oda media midi mi uma awo ra Yesu odi ajeme tata fami ko durufie media mi uma awo ra Yesu awo erade chiba mi oda Yesu mo ora Yesu mo Yesu Kristo mo Yesu
Yesu Kristo mo Oini Yesu ya dia mawamo anope ya dia womawo awo Yesu bro wodi ajiye tata fae ko durufie ya dia womawo awo ra Yesu awo eradie chibemioda ya womawo awo Yesu bro wodi ajiye tata fae ko durufie ya dia wunyina ma awo ora Yesu awo erade chibemioda yasibaji wa yejum wodi abaji wasida jume eja baji wa yejum onyamie fatawate baji wa yejum wate baji wonka funyume baji wa yejum onyamie fataw yade yesida kra ana yenyi waye erade yesida kra ana yamawuso dadi yesida kra na yeshewe ni onyam adia waya mayenia yanutu minka adia waya maye aburu ya jinsu wati eti dadi bejwa ye jume beji wasida jume bejwa ye jumo nyamie efata yesida kra na yama wuso ohene yesida kra na yankafu wo dadi yesida kra na yanshewe nyam adia waya mayenia yanutu minka yaniama waya mayenie aburu ya jinso enuti dadi bajiwa ye jumo baji wasida jumo bajiwa ye jumo onyamie fata yade yesida kra na yama woso yade yesida kra na yeshewe ni onyamo yade yesida kra na yepeja udia adia waya mayenia ebro ya Jesu ate eniama waya maye yanutu minka enuti dadie bejiwa ye jumo bejiwa sida jumo bejiwa ye jum onyamie fatawate bejiwa ye jumwa bejiwa sida jumo bejiwa ye jum onyamie fat peja wonsana oni mentu se bejiwa ye jumwate bejiwa kanfu anyume bejiwa ye jum onyamie fatawate bejiwa ye jumwe bejiwa sida jumwe bejiwa ye jumwe onyamie fataw bejiwa kanfu anyume bejiwa nasia nyuma radie bejiwa ye jumwe onyamie fatawate anope ye shewu nkra ka kire wo se nia wona mu bia no erade ani tuawate empa ba da biara da ema wa ba mu wonyame ho da biara da si abutre na twa erade anim o se minyankopon me dia mere ba won chen na so chiri boya chibamio na jimi firi mama ni eimu chibami osi minyankopon we mere ba won chen yo na so chiri boyo eriboyo chibamio na jimi firi mama ni eimu chibami wodia chibami na me airo chibami ma
eje chibami wodi chibami minyami sumimu chibami mejadia imo chibami minyami sumimu eje chibami chibami mabirabomu chibami majimayemo chibami minyomayemo eje chibami eja wo pepanisie udini unamso pepaminisio ya eja wo pepanisio udini unamso pepaminisio yi zawakuno chire answa yebo wudi adenya yenu yeye efa wanimu intaya na yetu mrika birawate sakuno chire answa yebo wudi adenya yenu yeye efa wanimu intaya na yetu mrika bira sakuno chire answa yesi yensro sawanya obiara ni o meje chibami sakuno chiyasa yebo wudi enyenye yenu yeye efawa ni mu intaya na yatumrika bro eti minyankopon we mereba wonche na so chiriboya chibamyo na jimi firi mama ni eimu aya chibami minyankopon we media meriba wonche asa chiriboyi chibamyo ajimi firi mama ni eimu chibami sawunya midawa enu na sa asanya midawa ayaya no so sawunya midawa enu na so asanya midawa enu na so isi wa Kristo ni ni ebesi wa kwambiano aya mababa aya awawa sitinaimo wa Kristo ni wajidi ni ebesi wa kwam aya mababa babo awawa sitinaimo sonya midawa enwana disawuyo wa Kristo ni aya ni ebesi wa kwamu no aya mapaba ewa sitina yimu sister Pata nyumi koma o anyuma obisa ya na metu ama no o Kristo ni aya ni ebesi wa kwamu aya mapabo aya no so we enso pi wo wiasimo sewunya kasa ubedera de chinkwadia eni obeshia bebre wohiani anim guasie empa wusuda nansu empa ba nasonya midawa eya no sowe wo Kristo ni eya ni ebesi wa kwemo eya mempa ba sitinaimo onyamidawa enora no so missing sorry pi wo wiasimu se wunya kasa ubedera dia chinkwadia eni obeshia bebre wo hiani anim guasie ya empa wusuda nanso empa ba sonya midawa eya no so we akra jobu oyo nyame ajuma no obon samson ya eja Abraham oyo nyame ajuma no onyame sono ya njifu nyame banwa woko krokono
chibiamunoa wanwa no kasa madinina edimpono sha minia abonsansa no ya na minia damnane ponia shawume ebizuwa shamime hey yakra na wose yeshia biwate etiempaba na sonya midawa no zoe wo Kristo nie ayani abesi wo kwemno ayama babo zoe biwo yesimo sawunya kasa ubedero de chikwadia eni obeshia bebre ayewo hiani anim gwasie ya Eso babo sawunya midawa no sorry Eso bi wo biasimo na sawunya kasa ubede radia chinkwadia eni obeshia bebre enti na sonya midawa aya no sorry hey sonya midawa eno saya na sonya midawa aya no saya sonya midawa aya no saya wosuni arehwe saya bigi kawo aya na pabo Misi mensu bebre Bipa wani wa misionyina Sonya midawa Aya no sowe Ensron ya kudwe baba febiate Ewa puiso Asrochi boko benkumwa Anase ni fampa Mamusuro bibia Ewa puiso Ajin kwano kamu widye Edania ebedi Yesron ya kudwe baba febia wate Ewa puisu Asrache boko benkumwa Anase ni fampa mesro bibia Yesro Ewa puisu Ajin kwano kamu widye Anya dania ebedia ajenkwa wadana sa metiamu inu wani muana siapwi menyeti ajenkwa wadana wadana sa metiamu inu wani muana siapwi menyeti Tachrama da bojiemui emoja ridia frusani die eni da suobi awo homa wate na wumre enensu yentira wodi esra ne akudwe beba febia awa pono so wate ajenkwa wadana sa metiamu inu wani muana siapwi menyedi Tachrama da bojiemui emoja ridia frusani die eni da suobi wo homa wate na wumre enensu yentira wodi esra ne akudwe baba febia awa puisua hey esra ne akudwe baba febia awa puisua asochi boko benkumwa Anase ni fampa mesro bibia Ewa puiso Ajinkwano kawuwidia Edania ebeyedi Wasieradini mirefuidia Wanunkwa na manida nusuo Sakwewe ni wura Sano no minyamye Sana misu mireweya Pejamani asuro Ema misi mitrasi debiara dawate Esrani akudwe beba febia Ewa punusu Eradini mirefuidie Wanunkwa na manida nusuo
Akwa ni wura sanu no minyamie sana misumira weya peja mani resuro ema misi mitrasi de biara dawate yesro nyakudo bebo afebia ewe puiso a yesro nyakudo bebo afebia ewe puiso asochi boko benkumwa anase ni fampa mesuro bibia awa puiso asochi boko benkumwa anase ni fampa mamuso bibia wa puiso atinkwano kawudia edania ebeyedia esro de kudwa ni boafa bia wate Serade kasa epoasochi no ebeyedi ajenkwa wadana sa mitiamu inu wanimu ana he tiapwi menyedi tachrama da bojemu ya emojari de frusani die eni da so wo ma wo na umre nensu yentira Would you run your good way, Baba Fabia? Ewa puiso. One kwa for Yamia can a one time. Sawa Baba Quatia will only one man near Biara. We need your Baba Danny was Sirawate. Wara Baba Danny were Niger. Wapinisia Badani will Jomutua. Wababa dear Baba Danny was away. Wono me Baba Danny Shire. Onukwa for Akasa. Odema fo nyame abuena no nko ade jinu di na radia kanu eno no obeye eni ametiti wo ba bejane wate ebe pare wo ebe fanchen wodema fo nyame akane ho ntam se wo ba be kwatia wo ni wamane biara woni si baba dani wo sire wate wara wo baba dani wa nijie wapinisie badani wo jumutuo wababo dia baba dani wa sawa wono mi baba dani shiro wonu kwafu akasa wodi mafo nyame abuena no kwade jinu di na radia kanu eno no beye mizimu foye wona de ebedru wachina na woni wobie wa ha ni amane bia wona mu no nyaboto yemu na eto bechote ejo nyame aka na sembia kire yan za wobeko amaw eti wodie yeko I love it na mizimu foye wona de ebedru wachina na woni wobie anapayim kwa na kuyim aye wodie ebedru nyumra no ebeye mrawate sing it anapayim kwa na kuyim aye ebedru no banona yaboko woni amesi anapayim kwa ana kuyim aye wodie ebedru nyumra no mini ebeye boko wate anapayim kwa na kuyim aye ebedru nyumra no ebeye boko yewa ti asikwade wonu amesi anka chima wokra na sani da so medue wuyempo se ye chano so besa ya fefe wate na sani hini ti erinka fama ni ehia ani wujidi ya radinya me ya to ye jidie mu ni ehia ani wujidi enti radinya me to ye jidie mu ni ehia ani wujidi wasi akaka krebi na radia bejane sao akaka krebi wadi biri kumebi ebe sheni dieni onyam amani abiani wa beka ni paso wa haubiani wa eni abiya entiti bebre wadi biri kumebi na washeni dieni onyam wasi akaka krebi na radia bejane sao wasi no di biri kumebi ebe sheni dieni onyam amani abiani wa beka ni paso Wabiani wa eni yo entiti bebre odimre kumabi
Now I send it when you munya. Amania be anywhere. Amania be anywhere. Can you possible? Oh my God. On the Mrekumabi. Now I send it when you munya. Sha and how and tete and how be brave. Abonifu ana kwesi no yenti. Abonifu awodi akonkosamo. Arini dabi wate. Na wacha wonyi na gusa srama. Na wakusa se wira momono wate. Wodi abato nyankopon wo minie. Na sasi sudi nokra. Na ya de treni abribia. Na de brikumabi. Na washe ni die ni onyam. Etoda wo be hu wagide ni bi pa. Da wona mama ni nyakasie bi mu. Na wo be hu obonifu obi nsoa. Wodi akonkosamo. Anga wo ho obonifu awodi wa preseriam wo minia. Na de brikumabi. Na washe ni die ni onyam. Hwekwaya Joseph asu bi afiase. Na hwekwaya nyankopon nam so yi no. Sana ni da so nyina sawate. Ohene yira wase wode wonsaka no. Ebetumi abase. Samre wu na manim guasie kasie bi mu. Joyi Joseph franim guasie mu no. Obese ne weni monyam. Empabo akakakra. Akadiesa. Akabrekumebi. Wanam kwan kitwa bi so. Ebeshe ni die ni onyam. Amani abi we bakani paso. How be anywhere in your area? What the Mrekumabi, Abasani when you munya. And how and titi and how be brave. Abonifua na kwayesi no yenti. Abonifua wadia konkosamo minie. Arini dabi. Na wacha wonyi na kusa srama wate. Na wakusa sewira momono wate. Wode abato nyankopon wo minie. Na sasi so. Shut up. Odi Mrekumabi. Abasani wani munyam. Etoda wo be hu wagide ni bi pa. Tobo ase na mama ni nyaka. Enwum ni mu nsem no me pesa wo tobo atwene makoma me. Enwum ni mu nsem no adu. Na memo asa akofa enwum na to ya asa na betu we no. De udru sesi asa na akoto sa betu enwum we no. Utu we memo asa ya sa anwum no. Na to media chire pa. Tobo ase na ye ne makoma me. Yanko aha. Wasi atoda wo be hu wagide ni bi pa sa. Wana mama ni nyaka sie bi mu. Aha. Na so wo be hu obonifu obi nsoa. Wodi akokosamo. Aha wo ho. Obonifu awodi wa preseriam wo minia. Odi Mrekumabi. Na wasane wani munyam. Aha wo ho. Sing it. And titi. Aha wo bebre. Come on. Obonifu na kwayesi no yenti. Obonifu awodi akokosamo. Arini dabi wate. Na wacha wonyi na kusa srama. Na wakusa se wira momono wate. Wode abato nyankopon wo minie. Na sasi so dinukra. Na ya de treni abribia. Odi Mrekumabi. Na wasane wani munyam. Etoda wo be hu wagide ni bi pa. Wana mama ni nyaka sie bi. Sanatio. Na wo be hu obonifu obi nsoa. Wodi akokosamo. Enha wo hu. Obonifu awodi wa preseriam wo minia. Odi Mrekumabi. Abasane wani munyam. Wanu kwafo nyame aka ne ho ntam. Ehono sato sa anwo no mame. Sa wa baba kwatia wo ni wa mani. Tudu makuma me sa. Ono mi baba dani shiro. Wara wa baba dani wa ni je. Wa pinisie badani wo jomutuo. Sing it. Wa baba dia baba dani wa sawa. Ono mi baba dani shiro. Wanu kwafo akasa. Wodi mafo nyame abue na no ko ade. Jinu di na radia kano. Enwa na obeye.
Eniema titi wo ba bejane. Eniema titi eni bejane. Pari wo. Ebe fanchen. Sing it. Wodi ma fo nyame aka ne ho ntam. Se wo ba be kwatia wo ni wo mani ebiara. My God. Wono mi ba bedane wo sire wate. Wa bobo ba bedane wo ani je. Wa pinisie bedane wo jomotua. Wa bobo dia ba bedane wa sawa. Wono mi ba bedane shire. No kwafu akasa. Wodi ma fo nyame akasa da ho akwa de. Jinudi na radia kano ono a nebeye. Wasimisimu fo ye ho wona de. Ebedru wachina na woni wo biem. Wa hawo ni amani ebia wona mu no. Nyabuto ye mu na etu obecha. Na jonya mi aka na sambia kire ye. Se wo be ku amba enti wodi ye ko. Na mizimu fo ye ho wona de. Ebedru wachina na woni wo biem. Anapayin kwa na kuyimu ayede. Anapayin kwa. Ebedru anyumra no. Ebaya boko. Ebedru anyumra na ya boko. Anapayin kwa na kuyimu ayede. Ebedru anyumra no. Ebaya boko. Anapayin kwa na kuyimu ayede. Ebedru anyumra no mesi ebaya mrawate. Anapayin kwa na kuyimu ayede. Ebedru anyumra no. Missy, I want you sing quadia. Sing it. One year, Missy, and catch him out. Nasani da so medwe we empo. Say a channel so abasaya fefe. Nasani hininti arika famwa. Dear here, any wujidio. Eradiya wujidio. Oh, yeah, wujidio. Eradiya me to yajidio mo. Yeah, wujidio. Eradiya me to yajidio mo. Sofo. Amen. Onipa bia hia gidie. Sa. Ewa na brabo. Sa. Tam nkoma obia. Bibia ni hono ma. Bibia ni wa ka chire. No nsia bompre no da ko. No nsia bompre no. Enya daniara wo no nsia wo mu. No nsia wo mu no ebebo. Say what yasie. Why not nyina woni bremu wate. Do it. Oma no nsia bompre no da ko. Obidia bona no pa. Shut up. Wodia moya memo nyame soboa wate. Come on. No nsia bi bebo ama. Eya dayara kunim die beba. Sere na branko ya. Idawu na sumunru ye nku ade. No nsia bebo biem. Eya dayara kunim die beba. Say what yasie. Waya na de nyina woni bremu wate. Wama no nsia bompre no da kro. Wobi dia bona no pa. Wobi so dia bona nwumra. Wodia moya memo nya. Wodia moya monya mesumbuo. No nsia bi ba ba. No nsia bi ba. Eya dara kunim die beba. Isita mo nkoma wo. Bibia ka chire ma wo wate. No nsia bebo biem. Eya dara kunim die beba. Anita mo nkoma wo. Bibia ka chiba wo. No nsia bebo biem. Aw. Eya dara kunim die beba. Wasimunya di na bibiara so nyame ejidi foya munya di na bibiara so nyame ate na say jinidia na say sufra ejabati enso wayi ya na fi amane imu ate na say jinidia na say Eja beji enso wayi ya na fi ahuchre mu enti munya di bibiara so nyame ya ejidi foya munya di bibiara so nyame ya awa we yefunu mu ato munya di na bibiara so nyame ya wa woni bie munya di na bibiara so nyame ye wa wunya sike
Munye di na bibiara nso nyame ye. Bibiara nso nyame ye wate. Etoni susu di arewo. Na fa wonse nyina mo nyame ya. Obedia mau, obeka mau. Adana utini sio seye ya. Brawo wasina sufrera die. Hey. Here see mama ni hunu ni wahawia. Au mewoni kwensha bebrebe. Asha ya krasu di kowo ya. Come on. Hey. Missy Ejano. Onora no bedia maye. Bibiara esu nyame. Eti onia susu di arewo. Na fa wonsam ni na marade. Missy obedia ma obeka ma. Adana wutiri soya. Brawo wasine sufrera de. Eriasi mama ni hunu no hawia. Aoma woni kwanhia bebrebe. Asha ya krasu di ko ya. Yeah. Missy Ejano. Onora no bedia mayen. Ejano. Enti munye di na bibiara so nyame ye. Wa juma saye. Munye di na bibiara so nyame ye. Wa pe promotion. Munye di na bibiara so nyame. Wa power enso. Munye di na bibiara so nyame. Wa yado kruwe. Munye di na bibiara so nyame. Amini anwe. Munye di bibiara so nyame. Bonsama Jesus, bonsama Jesus, bonsama Jesus. Everybody should have bebre papa. Sapon Benita or say, oh, I'm so touched with this song. Nanaya. TikTok, we have found the comment, and I'll pay. My name is Radia Monyam. I can see your baby. I want to me. I can see your baby. Radia Doye. I can see your baby. And I'll pay. Osimunya dina bibia nsu nyame ye. Na anyumni na de amede power se na no nsia de de ebomiye no. Eti anopa ya bo no nsia ye wo no nsia ba akọ be sa gba na anyumre yi. Na se bo no nsia no pay. De wo panya maye antanru se. Ebaba anyumre no nsia no. Na bibia wo hwehwe na awurade aye. Gifty and die or say, wow, God is so good. God is good. And I make us a baby. Make us a baby. Me met here for Borum Street. Me met here for Borum Street. And me say, you're not can call for shit. To me, my wabba Jumadi and so. Me, my wabba Jumadi and so. I do a poku. God bless you, mommy. TikTok the mobile shop. Facebook, obi have no comment. I don't be as ye. Obi have no comment on that. Catching out kid I say I no pay the devil. Never do a man in my pabeba. Catching out kid I said the devil never do a more by a year. Never be an abyssal. Nyeda bia na robe ho abrabona to da bia duru ba bia mu ya dan na nso ya den ara e be san yemre Reverend Mauto Agadi shira bebre pa Mary Asantua say God bless you mommy Kojo Poku from Antonsu Market Kumase Sapon Benito, nothing is too hard for him to do it. Messi eya tia ebesa yemre. Etu eti edu ba bi na se mu ya tia. Eya to boase.
boko wate ema obi entu football na se ko baby ko pe bibi na eyentayara wade tie beba eyentayara wo sidi beba onipa bi enu wo suwa fini nkwada abremo ogususu sɛdeɛ woyɛ akɔdaa na woyɛ ne wɔnka fam no sara na ɔhaw na wotim no ɔno so ne berɛ bɛba ɔbɛkɔ wade ase ɛti abrabɔ no yɛ step by step tɔda bi a ne sɛ woyere ho mpaebɔ mu paa anɔpɛ me mu aba wura studio street frɛ berɛ adwumadie no so empire na enyum na bompae ni nyina uti enyum ya enyum na bompae ni nyina ade ba ko ba hu se wo bompae no kwa na gidie no kura wo fomo a bompae no ntumi nya adwuma anopa me pese wonya urade mu gidie se e betu anwumre na bibia si na urade bia pono bi ato ba bia pon ni e bedu anwumre no de na wo hwehwe na bam sade afia ke wo TikTok say it's just a matter of time. It is just a matter of time. What do you say? Fresh studio 0597 Frebra Jumedian 0597 39 74 sorry 72 17 0597 39 72 17 0597 39 72 17 and 0260 19 60 65 0260 19 60 65 Frana na pause fa unkran sebra ebi anopa ni awso be kan na be se obi su nkran obi de ahoma so no kon dia na pause be kan no be se obi nkran enkran sa wanya no pe no so fa bra yamfa ye ni odi kan hello baba udi di saga safre he Moro Mohammed ni kasa street chimai moro anopa etie wa anopa Papa, anapoe mame no asem nkran. Ya ebe to nye beke mai be tire nkube bia. Ya asem wa punch ba kokora ebe di Christian. Na nyumba kunya me ma hu se yes. Be bia me na no. Me ni Christian na na bia bia me mpe. Enso nyame ye, nyame tira mo pa. Wa ye wie dada wate. Amen. Eba do mo kwan ma bebre. Wosuba to me aba 0597 39 72 17 0597 39 72 17 and 050260 19 60 64. Me bacha we did this August afre. Me bacha we dia no kwaje poku. Me ga se free kuma atonsu ma ka. Kwaje poku mi ti ofi kuma si atonsu. Papa, and then so when I go to party, na do. And there be an person, and we need to do that. And the throne could get a good man among drown. And Uncle Memobia, and the pro, let them find any place. And Uncle Missy, and take the picture. Sompa 106.5. Matthew, that's it. So to me about man so 0260 19 60 64 0260 19 60 64 0260 19 60 64. About how did this August after but family na mekafasre Makati Helena Mintewa no pay. Nyamisra mo bebre. Shira so pa. Minyanka meto na mehwa me maame. Aw. No was stem nkura ankasa. Aw. Ni sampa ntia about 2 cents. Sa. Wana mkune mjebe piaba. Nyamisra no pa. Amen. Mfanye kesi mbro msabia. Nyamisra papa. Amen. Nyamisra wa makwaye awonemu.
But so one man who can did ASU and Maya one cent fatam. Yamis well. And Yamuket here. Oh, I don't amen. Amen. Yamishra Papa. 0597 39 72 17 0597 39 72 17 and 0260 19 60 65 0260 19 60 65. What's about to me about Manaso? You're far for baby, you don't come on. Young corner pay your story in the show. And Ramenya Brahma went to story in and if I say me nyabere pama wo na your cost story ni mu deep papa ha if I chow did this ahina kasa free about your Tony Pichimai Pichimai but you meet you Sompa Onshira wonso mama who say ampa Yankopon duo Nyame nchirano no how kara unam Yankopon be amobi biara ensan kanade amen no nsia no dakoro nti so de ma ya hwendade ani nenya bibie wo numu se obeye amen ewade nshira papa amen fa course ninsia fa course ninsia yebere ninti ewade yadom china no pa be san to aso anadwe e boy 11 o'clock ay de sompampa bokese ebebere wo eti bomodi ana na dwe fa wo hye sompampa bokese ni mo na me ba chao ewade yadom na next Saturday mpa bokese pa ba so forest atimota forest mpa bo next Saturday forest mpa bokese ebeba so next Saturday eti baby a wutie bia no next Saturday bomodi asa odo ho be shemu bi next Saturday anopa unya du atimota forest a osimbacho munjem station 37 hono mo na jumadi ni beba so ti huwa ya do me hwe ni next Saturday brane ye mompaye Erade be mana ni monyam ni 2 minutes na ho oden aye kese e de ama wo e Yesu Kristo din mu wana me fasina mano wana soma sia no pe me de dwumadi e bre wo Ajia special local food Ajia special local food me ba tsa upaduane papa wonkena hapa no pa ya awia yi wasodi ya no pa yi Saudi wani chire baabi akope baabi abedidi ama obo usika nkotungu a eno ane Ajia special se fufu na opese container Ajia de aduane bia na opese wudi ura obenya bia di fried rice plain rice jollof awache fufu ni say there's a mumu menye ho kura but yamu ayane mo ye pe fufu ni ade no fufu nkonkonte apeprensa pewa obi atumi peja okolacha Mesi unya du agbenema udu Ajia ho ubenya biadi eti anopefo ni ti aji for ni chire Ajia special atukwa no so ufri atomic air kwachua transition wana opposite DVL junction so Ajia special bi ni kakra ho no mo udi obawura na hwade to say duane pafi ankasa ena transition wana unya tira kitwa bi na Ajia me na emienu ko ni peba wana dose nte emienu bonsuo mu wana Ajia se hona e ba to say ye say ya wedding na obeye e se nkofa obi amane ma aduane ma onum nkoto mu ye mo so awi akomode na opa aduane ade no afade aduane so goto onum abasa dabi te aduane papa de anu ane ye Ajia special local food eti aduane order no fra no na fama no e was 0246 0246 359921 0246 359921 0246 359921 Ebadi nshira na ebadi nyokase na na kojo jesi company limited me patrosa wo bo danso usi wo da na wo ne me pia de
Baby abenya eye na Kojo Jesse Company Limited. Say Nadoa plywood, building wires, cement, iron rods, roofing sheet. And I go do Jesse Company on one and the cement boy from the whole Ghana. The cement that from cool. What do you see? All kind of building material there. Wa mu kotu aton, wa mu kotu de akosie. Ni nyina na nakojo. Ubenya bi aton ho no mo de ase. Etimi pa cho na nakojo Jesse Company Limited wa kra osa okumase. Francis ya na oda ho ne ma no. Ko na kotubi, ko na gotobi. Aha. Retail and Hosi 0204 35 50 40 0204 natural 35 natural 50 natural 40 Osabeka ne say ya anopai na just apomude so dia na no an the end point homeopathic apomude papa dia end point what dia say end point infertility prostrate in men premature ejaculation kidney issues liver issues and I tell to one pay the abepacho be a benya duro papa kidney issue ni liver issue the abepacho ment na man me e man nyinsem onsa febowura end point on beti ni say te physiotherapy bia so de omo be e de ama kama what dey say na akoma to yem na guys motunyum wi a monko end point na monko de massage papa do be shem fidie mu ama ohuna ma so ohun so basa ba studio na wotonyuma na je se ngosa no so e de ehwie na ni nyina na ye kere balaba e baraba tire bia kwaji aduro no msina awade amasabi kofo bi nyansa won nimdie hu a ba ho da ye nuro ati ase timu kwaji aduro no na awade emfa endpoint so ma mo ntomo je endpoint number 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and can I have our share some boy our Sprinters Road and a Kumase our Henema Kobe money and 2 and more Rade before so am wireless and so I will check my men trying home na yam fire story no emre wa no pay Andra Osofo e wa hanu mo na apomoko de adomo me nu announce anapa bia ho yelfe amen amen sira this my guy why couple say my guy no pay why champion oh Ewrade adum ene me boss me amade nyina Dr. Blessed first maybe obi Ewrade inshan nyane kase me say e kona me kana na to so my guy I couple pa I couple I go see the van so fun wonu me banse Andra your story no me be say yetoa so baby a yedro do baby na omode ma na sacrifice ma sacrifice na titi asemi ye nua ye ni twin komo yo yare ko dance home hospital during operation ebi ene no first time I would see during operation eniema Ewrade bofo be fa no okoko almost be 2 weeks right most 2 weeks na eniema Ewrade ko church no ewo hospitals eniema ko so wiase ankasa eno ehunkomo ena yedi na endo ye cheya bedru mpempenso a emaya ye de mo age sacrifice enetie bi na fa bi afutusem ye ka bi abehu bi anu ahura kotenam wa mota pel lift bebrebe no ene ye minyamnya ka bi na mehuru tenam won be ba won so no na ba bia nenam no ene so de kidnap na ba abade abakeke we say na ye wi this year kidnapping abapa tese enya nkwada akwa na ye kidnap obo penifo etu tie message ya na odi bi ya futu eti mayanto aso na enenso fa yura story ni mu na me shirawo so nyoka se so solo
Bichia aya papa fidi kasi ya ne dia ya papa blessing ne adwumayefo. Echia aya Sompa FM etifo nyina na michia me baba kon so ya friend Benjamin Jampo ono so tie ensa wa market fo tie pa nyame nhiro mo nyina ene nkabon pa bo kasi ko ya kamfo so fo nyame nhiro se enhira nso kasi hia endra ya bro so abedu bra yi pie odemi pie free yard ne mo ye kokina be ko bi so me hu yase yakopie bi potintin bi so no se me hu wiase anamsia no se so hu asase we ye bese no asase dada we bese ni yaso ade duru ni na enipa pre bregu kwa na mi sase ade awa se obi ane na mo a wonne ne ebo nkomo mi sase na ade ne nipa pre ni bregu kwa na o se hwe ade bi a ya pre ade egu asase we so eye ka eye adan eye hunyade eye niam ni na no ye bese no start chere kwan ya nipa fa so pesika sofo eye na sometimes obi timiti obi ade no beche nipa na sunsum de ade atokra and sometimes obi hunso obi awu ya se ka bo obi ya se nipa no ya kum obi atokwan ho ya ye obi sen it's like sofo enipa di nipa ejiska even obi ade ne ade san kra yes ya san wakra even po yenu amuma ya sebe omubo jantra mrei brai abrabui sofo enye ize ye kum nipa twi nipa moja twetwe nipa ho akwa nipa ho pat eton niema ye yi kire no niema ye yi kire no na asam no kan na ade na ba abate se video ni yi kire ni eyi kire se wahu kwan ya nipa bi mfa so di edi nyo mo ho omo fro mo ho esikafo omo nyo mo ho twika asakese ede efia kesiem edidi nom but omo nim so mo wiye wo ho it's like o kire nia ekoso asase yoso a sa ade na ekoso no emere wo ho a sa ni na bekwa wiye na emami hunu se nipa sa wo bre na nyanyame na ehyere wa bra to agu one woni heaven ko o bre na nya awade na ehyere wa obra to agu kwa bra to agu koso waton wo kra ma bro nsam ana menye wadwe se wo ye wa asase yoso nti we de fo wo soro woni ho bi kura kasa ose heaven ye ewo ho ma wona wo bere wo Kristo mu a wo su wo twaja ado ebia na ya sofo enipa nse de hu yi ana wo wiawia ye obi nti nkan ebia na nyame atworo odin wo heaven ana ebia na wo niam bi nso nyame nso atimi areject wo heaven ye wo niam bi a aya na ehu ni se eye mayen but nyame nu so no enye okay ye wo niam bi a aya na ye fi se eye normal ba nyame etia nyame mra eti se wo bre pressure ni mani ni na wo kra no enya ba bi pa nkwa sofo eye nothing it's like o chireye eba enuani yedi enu ameka ho kakra enuani yedi sofo enuani bebre wo ho a eye yare ene yare adoso ene over hospital yesisen hwe sofo hospital okura nse hum na edi wo chine kuta yale mu no hospital baka kwa twum moja check bibia yale ni mu but at the moment a doctor na be twum moja so ko test ne de yale ba batum tubonsi yesi wanya ace wanya kidney failure wanya we eti wonya start say wo te sense no pe na wo pressure eti hum no wo kra no start pressure ba to so pe na say e ku from spirit into physical sofo enye easy na ochire me fi wiase ma na fe bi wura eyi ono nkasa nya me fi sofo asofo bebre e wo Ghana ha agidin afede Ewrade bo fonde wura Ewrade fie sofo ja ti Ewrade fie on de na ekoso ho sofo nyame ekoso nya me fie papa bi kika bi kire ye de o kire wo kika bi kire ye nyame asofo bebre agidin anyumtufo bebre agidin sofo enye easy ohun so bi da kam asofo agidin Ghana agidin anyumtofo agidin dia wo sakese ebinom okay sofo enye easy na se nkofo nkra de omonom ye no masotwe ene omo hawo ne obere da ho twen omo no na sofo me say Kristo ni bia wo bere onyame mu ne twanyame nshira twanyame mre twen Kristo no wo ne pama hwe sofo enipa bre ewa wieye mre na ebayi mu a na even kran before so obewu akwa asamando ho no sofo asamando ho no mo no ewo ba bi obi ewu oko asofo na de na omo ye asofo ni bi okotofo
ebi kɔ poase ebi kɔ gye bansere e wa asɔfo agifo no nsuo dwale oni hu bi mo nim me say ono kasa se na me no bo nkomo yi se na wa ma makonya me no kasa yi sure ono ka no ɔka asɛm no kyerɛ wa na ya kyerɛ TV okay na wo hwɛ aso wa ni nipa ma ye wasase we so but omu nim se saa de wo na wie wo ho omu prom ho nya omu ho awo mereko anya agya ne na de ama wo anya agya na ahyerɛ wo but omu de agya ne di na ato so ba wonim se wie wo ho ewie mere da ho sofo me say ye sofo no bi anim ba ɔse nti wonso ka ho ɔse na ba bisa say nti wonso ka ho bi akwate say na me be pie mu de me sara wan de min jimi nka da bisa say o ka me bia na me be pie mu me de min jimi nka eti wo me pie mu ne bi ni de he anan no ye be ka na akiri en de akiri cause me engine no obefa me spirit ka say me hwe na me ba ma mo bia ma na ese me hu yes I be ha me aha enti no se o na so be ma dan ka anesika dan ma me mpe fa am se me hu me se wa hu me am de wa hu me a o me hu o da o ga me nchira na se o ke o chira o bia me se o kan be ka be do me nka o nse me ntimi nchira se me nkoyi obi mfrim enko ka so obi wo enti se me chira o ma hu o mo me ba bia na wa ma bi enti aso enti sofo asofo de enya so asofo gigidin o asofo gigidin dida kasim na me se sofo asofo no bebre tu kwan a omo no mkwade ade ma hu nsuo eya ritual sacrifice tu kwan se de tu kwan ebinum se de tu kwan ekọ campaign ankasa eye demonic campaign kwaji to me se de ene command ko ye waiting no ko da fasting mo ko de ye no mo so ko mo campaign mo so waiting no mo so kwaji to me nti wasofo no bibiro ho a okoye adwuma no ne oba na wontimi nye because to me ne kuta no oye sa de na se o ema be num no ne obeda obi a hu to me free winsem so anu ye den na gospel artist from crowd group ni okoto ni bebi omo de omo bebre to nyum ba nyum no moto no ye de nyam di na ato so kekewu ebi to nyum ma me wata ewiem hema yemnam ni se ye watumfo wo mbipom enso to gospel or ye gospel artist ebinum sofo enye easy ti okano ahun se de nipa priwe ni na no ayekwa na ne wahihye na dem di wosoro no ono na dachi o Daudi ni ewiye ne wahihye na dem di wo gya ne nche e wosoro no ono na dachi obedi da aye ni ewiye etiye mokokota me ba me mboko nti mani tim na mekacha sof mame me pobi oba chiro nsemu ya mame ebia na me wura akwa kofi me pobi oba chiro aw hospital mame ba manyi obi antwora mame eti me free hospital wana mbar mekacha sof mame se me bonya me mpa se menya platform na mabetena so na kama ka ade akire wiase ni na eni mabu na ye ba ye chensi ahonyade ye chensi sika ne adan ene cars na ode bibia beti bia na de ho awuram ade bia beti nka bia na de akire yenkoye we na we bi group we ba na de ho akohyem sofo group aba na akodwane sofo asofo bi ko wiasefo bi ko waton ho yeswe ye ko we waton wakra ebi nya papa enye se ye oni be ba won na kopie ba bia ni kwa se opie Kristo ni bia nyame ho hutium no ukọ ba bi na nyame ho mo ho a wote spirit kasa kire o oda wo so Kristo ni beto hu sofo nyame mo bia discernment no wo nyame mo bia sign a wo de na masase wo so nyame mo bia sign hwe sometimes ko de boye ni kuro ko nyankopon a ye som no enya Kristo fon ko na nyame ma wo asase su ni pe na nyame ma eto obi o kuro no nkwa asole but nyame do no sometimes obi akwanshi okonya o fifia kote ne se sign enko wanti eti nyame ni obi akasa nyame en eka obi a ho but ade ama nipa enya nyame na twi ne ho firi ho ye ne atwe ho firi nyame ho ye mumu nti sofo eti wo de ma me back to the story eti asofo de sofo enye yize Ghana house of to compare ba ya ni ewura enye ba bia nye miracle bia beti bia na ye bronsam so ye miracle na bronsam ono so ye miracle hwe eti ena Christopher ban de pa
Oh, senchene o senchene de akire. Na de akire. Na secret ba kuni. Enkofo bebre man kofa kwanchere te chicho mkra. Ya wa kwanchere bi wona de mawa. O ma kwanchere te chire nipa ne kra. Wo kra. Kwanchere chire yemu. Dia me chire obi nie. Ya wa sofo ni bi wo ho a. Oil so moton different. Kwanchere de ma different. Nyoma ye different. Se wo kosa asori ni bi. Na hu se sign ni bi. Na wo bi se nyame. Na confirmation nyame obi se nyame bibia o yi kire wo. But man said the person who no. It is how start bo ho mpa na sign na wunya no confirmation ni nya enye no. Menye enye sa. Confirmation. Nyame njira sentra ja go school yi. Oh hominia. Eti ya wa kwankyere bebre ho a asofo de chichire ya wa so dem be owura mutimi mpie bi. Ya wa so dem bi wo. Na asofo hotel bebre ho a ho. Apemfo ne nkwala ne enyomo mosie wase no. Sie wase. Enya sam ketua. Sofo bi hwedom. Sofo bi wo enipa. Nyomo ekoso nyame fie no. Na sankofo ni na ho. Ose papon mampo nso mfaso. Bapomba. Eti me hwenti se sometimes timi sana me hwe TV na me two stations enti se nipa we se mesi adwuma wo yi. Ti se da che papa we ba no ase minimu a. Na chidi for kwen. Na chidi for kwen. Na so for Ghana ha ya ba so for kese o Ghana umkute nipa. Bebrina. Because all tabi wo ha sacrifice akwa ase na sacrifice agye no. Na entrance before so be wura entrance na be wura so dem ho no. Ya rest of spirit. And ya ma Christopher bebra ya kwadofo ase ya mumpempa abobiem ope quick. Ba ani amana kwanta sharp. Eno na se Christopher. Ba se obenya emda ma na America ase bi already say Sarah memfa so kwa wale kra na obi 30 years ya. Or at the age of 90 years. Nese uti 33 90 more. I guess 60 years. Nese obom eba umpa yes 60 years. Asa no nyaba. But as a energy for an year pentem, oba de umpa ba ko be 10 years, 15 years who hwe na baby nitiafa. Opentem. Ya chance ara na, ya cha Abraham na. Eti ya wokane mu awinam utie bi afa bi ya futusem. Ko anim enye easy. On said this time around, ama sesia nyame ma lazy, menka say Christopher nyame ma lazy because nipa bi a wotiase bi a homi wo mu bi a we nyame ba. Nyame ma lazy. Ye mom pae because osofo bi obema na kwankyere. O akwankyere de ma no benya sika. Okoton ade a yebeto. But woni ba bi a so sitini free o. Sure. Kan woni say you provide man no say nyame a. Enye ne source a. Enye ne source a. Kan woni say wo so no obi nsa da so. Obenya sika. But okra enye nyame nsem fa ho di. Ya wo ye be yi aware wo benya ema wo benya bakai se mfiri nyame a na me so a oh how come on chele ye fa ye wura mo ye wura sofo asofo bebre wo Ghana ha menka Ghana ewiase we mu a sofo se wudi o machi a eyo se ye nko na wokom asofo bebre wo ho asofo e chaade enye mu nina ebinom chade yekoya enyanka doye yekoya kunafa doye yekoya blood donation ayale for yekwakocha umayi sofu bebre na ya wo baji bibia ya rest spirit because adwuma na ya spirit no mudi ya adwuma no sure ana before say if you kura wanka sakura na wo ya adwuma kura se nyame nhira kura no kan no se emfifire bi emoja o emfifire bi efiri po hu bi emoja eti imagine say de ono de abra no a waje adi no ekon ade bi eto no bi ekowu mu na se firi mu nso ekon eti say ene nipa ni eni man ho so a but nini na mu no sanka chem say senya nipa ni beba ne ho so no abompa yesu afra urade ya urade be che no but essence say ye lazy na ye difidi pefo nti no ye wura fie urade asa ye be me ni aba ye ho so a ni abompaya urade be chi yen na woni me say obi wo sofo bi ni ase be ono no da ya wo so confere tere ne say be woni nye but ye onye dinti kakro be nye dinti ye onye dinti atale bi onye firi ne nchense empaboa bi ana ebi nsu nim say wo firi wa onim secret bi ye be kunu nti no ontimi nko ya kan se be yi hu atono so aka sura sem bi atono so a ontimi firi so be so be to gidia na mo na urade agye no odi hu ni sura hye ne mu
ana o puru tu ni sika yama ne dan yama ne ka keto bi o tim tu no oyo okay but ne wura fi say sane ya wo na ya abodoma na obe asase so woni ba bia wo frɛ no sa na wo kon so woni ba bia wo kɔ onipa bia wo ba asase so bia no wo ba bi kɔ but eno no ye nwene ne mo sɛ de ebedi de ebɛhyɛ o skani o ɛna ne fie yefo ba sanye mani nanso ya ɛyɛ niema ɛyɛ asase so agugude a ebetwam ebɛsɛ no asɔfo me say ye bowura asamando sɔfo sɛ me nim mo afiri ho ye mo ko wura asamando ode me wura asamando ti ye wura asamando wona ye hu enema ho ho ai wura asamando san ye sisi ho ho ade ye ye ho ho ye to party ho ho be se me hu ne ye koso e wa asamando obi ti ona se me wukura nka mepe ana me mei ana no mo titimi ana be ma me ko wale ni ana me nkwan ba wiase ma bre saa ana ma me ja nsem ne kana tana se na bom pa ese wurade nhyira wo dia wo ye wurade ma ne yi na samando nyo man sofo e ho nye ba bia ni ko pa se ni pa bia e wo sa wo bom pa e kra se wo ohunhun mfiri mu na wo ni pa bia ne nko na tiem cause wo be ka kobere bisa ho se wo wasachara tu watwe ho fro mu yom 3 wo tere onyamie no so dia wo ye nyame pe so nani ana na se wutim bisa kwasi woni na se agya no tumi confirm wo de a na utimi ko but se wanya confirmation na wankasa wabra bo na wo bo no wo check wo ho na hunu sai wo mfete heaven dia tobo tobo kra empriso be wusesi a obi da yaresabia a na ni abiem onipa bia do koto yaresabia na yare na do critical woni biem ansamanfo woni biem hu nipa bia o yare do critical na do critical condition ura owo pempen ya woni biem ansamanfo sesan samanfo ye fra wo honhom no owo abofo no fra wo honhom no ye fra wo kra woni bia fe wo say sometimes ye do bi emergency a me nso do bi odbia ko hospital critical da nipa no hwe wo tra okay obrun wahwe wabru nipa ntra so onipa bia o level ye de hwe ye ho enti se obi frim owu a na ni trawo okay ne kasa sesa ne ho sent esesa okay ensamanfo frɛw ye wa honhom a omo so asamando a omo nipa form omo nipa image e wa honhom a omo asamando a omo so kuta nipa efo obo ase mehumi na wawu mehumi na me maame wawu ofrɛ me se me mra enti na obo obewu a na ana se owuram pempen owum pempen so bia no asase bobo nkofo bi de mihu weji mihu na we mihu we okay mihu we ana obi nso wo no bewu a obo nse obewu a oda no osu obo ko wu a bo nse ne suofiri nani ase cause ne wakokotum no anya sem ketwa ne nipa bia wu a wo bewu a wani ni ba bekwa etese wasete camera na enini nye clear no wo bekwa asa wo frati asefo mu a eye blafe obo nse adane bobo sete ntamadan na esane eye black enye sanisi fompe eno ano no wo frati asefo asa so unko achi biem untimi mbie se black ne mabie da kan hu se wawu na sofo asofo mo yo kotofo wo de me nko wiase ma me mena ye nkasa ya papa no mo omo di ewura nyame mu enne omo firi nyame akwan so firi nyame fie o kan Ezekiel 8:11 ona waso wo ye atiwade ade pam nyame firi ne tenabia yo wo mo a mo sofo na Ghana ha sofo kotofo wo mo a me say Ghana has of 100% won ye 100% mu 97% you got to phone kwan bomb home na ne gospel artist for bomb home na ne say 100% and 97% obi wa association mu obi o group o chase obi o group o chase na wo once sa na wu bebe mu ku hu eja asamando ho na ye nipa no eti eho no na se obia wo ni ku a wo mu obia wo edan a wo obia eti yamfa no one by one sa wo ye okotuni a uwu a bebia pa wo ye so fo wo okot wo ye nyuntuni a wo okot wi ase nyuntuni a wo okot ma me mfamfiri ye fie ho ede me ba gospel musician wo okot so okot ndie bi nyina besi okot ya sikani a wo okot politician wo okot journalist a wo okot bobi mame entam si me fafi ya kasa yesu se master je fi mi fi ye waso no ade na ekoso ho ye waso from your okotofo na no this time around association achichem your brotherhood your freemason your hwan for your sisterhood for sane ya achichem no sa no so ma achichem ama ho no
And the Saudi Okot to know why I don't more group 4. Saudi Freemason, now who are Freemason, yes, sister. Saudi sisterhood, now who are brotherhood. O your comfort na wu ya the bra woman no said the brother na kwakotenam na dia twen e wono omo kom ana se ho no omo toa okoto no so ho o kotoa so we hen o kokom we hen utumi we hen na wo ba yi bi se wo utumi we hen wo so ba ha bi ah wo koye de wo kokom na sofo de nipa na mu no ho wo da na wo so anya scan to mattress so papa na ada o gogomi mu na da o wo ba sitina kata ho na nso no ye bisa ase wonso hodwa ba ha bi se na chura sam de kan na ye hwepom ayaya dia odi yan se na wukum aboa se na aboa apre no enti bisa se wukum aboa obo ntimi nkum aboa wo se dia wuku na ntwe sacrifice wuku obi ba ya saga o chi pimfo bi se kan won ye sacrifice no saa na ye be ya wonso ho ye bon times 12 ya tamse no dia odi obi dia wo ye wasase so ndu ya tamse no ya tamse na dia ma wo Sompa na amoche sofo se nyame bi oni na hu amoche no oye bra bi ana papa bi ana oye hwan onye bra o onye papa o sofo bofo na o take charge o asamando no ono sunu di bra dia ma no oni hunumobo onia o like oni hunumobo oni abadaye bi ni mu because ade ba ko a enipa edwini ma no ho se ye boda wura kire onyame asem na wo mfa no ne ye marke senior school ni ko school take ye fa register ne abubo odin ne ye marke o ye work ne ye marke utie ne ye twam sa pepe se de ye kasai na nkobi kra so nya de sachira wom no what if you as we dey say ya obi kan kwasi asem ne ye marke obi di atem ne ye marke on say nipa bia wona mo ho a eye two spirit ne di wachi o gbadwaman ne ye marke ufo bia de ne ye marke onka no kura ne ye marke o fa ukun achi ne ye marke o fa oyile achi ne ye marke o road rush ne ogbadwaman ne ye marke ko ya chroto ho eti sofo enipa bia no na ahun tu ne di wachi nyame bofo ne bronso mabofo nyame bofo gina wuni nipa bia na mo abofo mi ne di wachi okay nyame bofo gina wuni fa bronso mabofo gina bu etina sometimes odwene ya na etra ayadwe mienu odwene bone wadwene papa obati bone ne bebre sen ye kira se nkoye bone no na se wan hyan ho so na wantie ne ne ye kakra no na kotie ne ne ye bebre na wadwene wani beba so na do ho akose bebia ho so do and sometimes obitim kas manu me ho minim kura metieni no metieni no but mani ama me ho so tie bi na fa bitu ho fo so enye easy na eti ya mo wura samado me pesa me hu ne ekoso ho ye wa samando ho de ye de ye nkrofo mo kodu ho no ye kodu samando ho ana me chirim se asofo no omo ye group wom okotfo ye group wom anyomtofo mo ye okotfo ye group wom freemason fo ye group wom na punishment mo na mu no punishment ne bi ne ye hwewom papa ani je ni ho hwan ensu ni ho sekane ne ka kire Abraham so ma Lazarus fa ne satia emu nso me den enso ka kire ne se ekwan ne woni nden ekwan ne nden enti hwan na emru se nso na nom hwan na emru aduane na di wa wie wadwuma nso kom de nso ngu kom de nso ngu ye bu nso ngu uko owo he Sompa FM owo he na wonim se sofo yi asase so awurade ma obi atumi a se etumi no baifo suro konfo suro malam suro even bronsampo suro so bebo Jesus din aish bobo Yesu din na de a omuti kura za bebo Yesu din ewo ho de bi asase we so okay na hokobo Yesu din wen ade o ti se asase we so wa select we ewie nti Yesu din no ubokura enye yie bi wa wie obi bia o wie wa ha nipa jemu a oni nto aso bi obabia biem sofo wo jemu wa ha uni second chance ne de uni chance bi ebiem asase we so wonni chance bi abiem because ose wo ma ye tumi tie ubo Yesu din ana Jesus na ye frɛ no ye Jesus ma hodo bebre o ye oba Jesus yeah so what ma say eti se ubo Jesus no no mfa Nazareth ni na nka ho a Jesus be na obo ne din Jesus be na ho frɛ no no so ati ase ye wanyame ma hodo bebre nyame ne mu ne na ho frɛ no no se tumi no ade ama no ose mama tumi se fatieti awone anyanya nkyere so na wo Yesu din a ensenkyere ni bedi wachi na ade nti na wo kwama ne wo mbo awurade din eti kwas
sofo na onipa bi ewu a ye de woto adaka mu no ye de akwasa menam na yakata wo so no obi akwaja wo na aka nipa ba ko no kakra na etu anwele gu so no omo mefi wo last one onye firi wo yesanya no firi adaka mbiem wo sanya no to so bi a wada na wo sole a utipim adaka wo utipim na abofo aba abebisa wo num asem nyame bofo wa begina nifa bronso bofo begina obenkum afa ye bebisa wo num asem de abaye wasase so nyuma abaye ye bra wo bebo ye boni a obedi ye it's like aswodin a obaye ye obo ho na etuofo na wo mfa yakasa kira no primu akoko medeme ho obi antimi nkiram na mepe medam kai mu wo se nipa no kura de wo mobo ba pon makura so mfa so aseno sofo na media de o kire me yemi hu kase pa ye asofo ne yenuanom ye diomu di so mu ye kristofo a ye diomu chi omu na yesu omu na mo no sofo bebre ko jam na ni frofo mi ni kira kwan a onya hwe amenem to amenem obi se asofo bi ni ase nyame ne kasa hwe nyame do obi emu nyame do obi asase uso nyame obi ama ye da nyame obi wo kura ba ye bone no ye bompa ye tia abaifo se brade nku ya tamfo nyame ye bompa ye ma etia om no na me mo mumre so momfa sesa na once sa nanga abaifo ewu nka eti meba ho wo ma wutie am ya abaifo no ebi ma wu no sa abaifo no omo si ano omo ye de ho be say omo punishment to the area of side ne omo adwen o court ni sikaduro ni ade no punishment no mo fam ho no we are now be from high adwen station ehun ye de omo so ho sofo omo ma adwen yo court eni sikaduro ndie sofo babia mugu ndie ano ye den omo bre ti asase ye bu omo de ebiem ne ye wo mo atete nko a na hwese obi adibone ada so bia ko wia pani bia no bia bobi tu aku no ne yemfa no koto prison ye frɛ ba bi condemn na wo da condemn a ya jamba condemn so asema do condemn wo na hwɛ ade bia wasase su bia ho wow sane ye wo prison ye wo boni bia no ba bia do koto ye wo says ye wo remind ye wo life in prison ye wo last ye so you di boni etimi ekun like your sentence yeah sa pepe asama do sentence so na za we wura deep yeah obi e wa asase wo so a o se nyame ni wo no onfa nyame nya ne so hwe yiwo na wonnim no no ono nko hwen ehin no nko sofo me say enipa ya kakabe nsem nipa tu ye ho odofo ye be na so ho hai me se nkofo tie pa na so ye be no so ye be na adwuada e beto so amen nyame ya do adwuada amen adwuada e be fa free asama do ho na fe odi akọ wo mo a ya ba mfo na mo fam wo mo ya gbo asa wo bra wo mo a konkonsan omo nya die se omo de minim se me se omo ye twetwe omo tachere ma so minim omo adwaman tese ensem bebre eti minim ne wo de okohu ye wona o ka kire ye eti ma cha wuti a fa bi ye futu mentie ni kekese story fa bi ye futu na de obi akohu Sompa de nyame ye na dom na asema okay ensa on prison okoda ensa on hospital okoda yo during the operation de be fa no kokoma ne mo kohu ye o de nyame spell ma bai bia na me no mi adu de na awrade an spell ye onipa bia no wo na na wo nkwa na wonim ne ebedu anwumre mpo ebesi obi nkesa bone mra ne mo boaboa ho yenyina ye mo boye ho ye mo brabo pa awrade hu ye nyina mobo amen na omo ye ne yentumi nsom no amen tutu ya na mo sisi ne yem na omo ye na yentumi ni ye mra ye so na yentumi hye de ani monyam o last word da wo kan de twato na Monday yaba we abo number na obi pew o number abre awrade adoma Monday oba mema onfe ho no ba bia ye operation pamo ye ne ade no ba bia homa ne betuatua ne nyina no e be se fali enim dia na ye show na nkofo nso aye dan etumi ehu mate anti ba chobo number no safo nyame nshira o my telephone number is 0533 62 62 78 90
0533. Enu number is 0533 62 78 90. Yeah. Eti bibia ne na wofra no a osan asofo pa nya mensa wo no so. Mensa no so de e wa de so Esuaba. Wana na so de wa o Awurade fa no so ye adwuma o papa. Je se enya agoro. Se Friday nwumre bia o ya sore. One night Akosua. Wednesday so ye nwumre sore. Eti bomodia na hwehwe ne chi akwan Awurade nsa wo no so. Ankasa pa we de krojen fa fremu bi animu eti Awurade nhyira. Amen. So na Awurade nyo kese ma Joyce Awurade nhyira. Amen. Wa fa wo de wo mana ma fa bi papa no za wo tuo nyina wa dwene saa wa fa wo de me so ma fa me de nso ma fa me de na me se obi o ti bia se o nso fa na cha ma do last word na yenko de mestre me nua bia wo tie me ne se ensem a ye papa yi kan egu obi asum sene na wo mre maaya to wani na fa hwe Bible Sompa FM penifo ne di kan no ebi tutu wo mo nye yenko aye bre so na we enum aba ye kura de wo se wagu emu kro na maye enti sene na wo ho kire wa enu nche se wo ho ba kire wa kwesi awieye na obi nso wo ho no ma osoro aheni enti mpo na nyankopon aye wo sa enti se wo ba asase so na wa anya wiase niema na se nyame ye wadom na wonya osoro aheni a ese wo ma wo hunu se wo sombo ma nyame wo ye nyame ba enti me de me mentor pa ne Mr. Lazarus mentor no mentor pa Mr. Lazarus because na Yesu adamfo no pa no